apa gawe? Nyuci baju At. Mengapa tuh kucing goreng? Ya sekalian, biar gak capek hemat deterjen. Kalau kayak mati kucing ini. Yonda, aku nonton di YouTube fan bae lo At. Ye to iki. Mumet ndasku iki. Oi, Pati. Apa kabar kucing kita kemarin? Yo mati At. Lah, nggak mati ujungnya pengen baik. Yo aku salah peres At, tak kira baju, taunya kucing aku At. Pantes baik. Sudahlah. Lain kali kalau nak mandikan kucing tuh datang ke PW Pet Shop. Di sana profesional. Murah pula, Pak De. Iso sekalian nyuci baju At, biar irit. Masih nak irit sepanjangan.